hari igihe nicuza nkababara impamvu naba naramenyanye nawe byarananiye kwihangana narakangutse ndabura icyo fata n'icyo ndeka narakangutse ndakumugwamo icyo yambwiye ati ngo ziba gukurwa mu mucumbi wanje kandongikirwa message y'umukobwa sinshaka kumuvuga izina umukinnyi wa filme yagiye kuryamana na Kenzo rero kujya kuntu bari kumbona ninda na kamera na kamera nkerekana ibyo yankore nkerekana ububwa bwe bwose ankorera nari kumumara amaze nkamonomera izina giwe candagira ndihangana ndavuga ati mana wishurira hanyene kwisigora wa munsi yaciye ngiru ibintu simple urumva twese ngaha nawe miri hari ibintu bikubako ukavuga ese ibi bintu kwereka ibyaje mu buzima bwanje iki iyo menya iza mu nyuma no kandi ntuzi byejo sawa cyo novuga gikuru nico ndakunda kumbaja imvugo z'abafana ngumva nakome ngo akesi yasinzwe abana n'undi mugore mu nzu kandi Sauda yarabibona ko mwakorera nyene aho baba bijya mugore nyine ndakubwira uwo mugore akesi atayemera nije nagenda kumuvuga sini nkuko nanje yanyihakanye sava yesi bisanzwe STV Every story matters. Oh, hello guys, akunzi ba STV, nizere ko meze bon. Je meze neza ndashima kuri mikro za STV muri na Midi Fifi. Ndabipfurize kwanza kurangiza umwaka neza wa 2023. Muzotangura umwaka mwiza wa 2024 amahoro. Rero je nkuko mubibona, aho turi muri shop ndi kumwe na Sauda kuramukije. meze neza Meze bon. Makuru imizi. meze Nununga uri ni wawe waje guri muzi. ni kwa bofe wanje bize mu Kamenge basha ndatubiye abafana ba Sauda ari buze muneze imbere Ni wawe. yari ya bofe iwanje ni wadandariza ngaha adandaze oya urumva adandaza imuzu arambika ba star umukobwa abafana wacu ari benshi bahora bavuga ati Sauda uradandaza imuzu ari benshi ko posting abavuga tuzigurira ngo aha turi ni kwa Claude Blaise New Fashion turi mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kamenge uvuye kuri Centre Jeune Kamenge umuryango wa kabiri uduga ikibanza ni nomero 06/30 ni ubusa 6 agakwego gakitse 30. merci Ama Sauda. wifuza rero kudushorera muze kuduteza imbere mwawumvise Ndumva wese ko ari bofe wawe. oya ni bofe wanje urabitohoza Ubuze ko ikiganiro baje bavuga ukora ikiganiro kurarira nari malove uvuga ngo wabuze amaberebere y'umwana. Birashika umuntu akabyera akabura amaberebere. okay je novuga yuko yaratevye kuza araza umwana arayanka yanse nguma ndamwendagiza ibere arajyanka basi Bamwe bavuga ngo urumva ngo Sauda ngo akesi ntabwo aja amuhereze ibyangombwa by'umwana. Ko cyigime ngo arugwa kandi yarurenze. Ese mwana avuga none Sauda yaragwaye cyangwa niyo kaya amaberebere gusa cyane. no kugwara nari nsanzwe ngwaye namaze 2 semaines ndi kwa muganga mwana yabonye post yanje acaraza ambaza Sauda ugwariye ndamubwiye acaraza kunda bacezezanye kamera na mikro cyo turakora ikiganiro birakorohera ibyo ugaburira umwana mu gihe tuzi ko Sauda akibiwabo osi afite undi mwana wa mbere yitwa Shelton bivuga ko yabyaranye n'undi mugabo ava yuko ajya muri Waka Light TV ko byaravuzwe ko kizagiye kiva muri Waka bakwita mama wa Waka Light TV niko bafana bakwita ndetse n'abantu benshi cyane ko bakwita Sauda mama wa Waka Light TV waravuyeyo umaze kugenda baravuga ngo akesi ngo mwahebanye ngo bivuye ngo nukwinda atari ya Kristani ngo ujango mwashwanye mindasi wiwe ngo ituma atagufasha abicegera kuri etape yaho atwara agira eta civile ujya mu kobwa Kevin Shavyo navyo narinzi icyo nzi cyoco umwana n'uwiwiwe kandi ntamwihakana sindegera numva ikiganiro avuga ngo amwihakanye naho ese n'abana bakura bari imfubyi barakora rero ntabwo ndumva amwihakanye naho umwana arakura n'ubundi n'ubu arabayeho atana kinabona kimwe amufasha cyangwa ntamubona rero amuzi kuri amuzi ku ifoto urumva ariko aramwemera umwana ko ari umwana amufasha numva ari atari ariko abantu benshi barakunda kuvuga ni uzobonana
na Kesi Dani Ngenda ku- barigeze no kuvuga ko ijya waka ngo musigare donc hasigare mu mwatsi wawe donc hasigare mu igice cyawe ngenda kugira ikintu kimwe miri ibintu tubaye nga ku isi ibintu birahinduka kandi nta kintu gifite intango kitagira iherezo sava icyo navuga cyoco ijya waka Light TV sije yatanguje na mweneyo kandi bose barayizi je nayikozemo nk'umukozi sawa okay nimba harageze etape mvuga mama waka iryo niwe yarivuze hama okay izina niryo va kuko je twarabyaranye umwana wanje afisemo izina muri rya rya waka Light TV urumva Light umukobwa wanje twa Light sawa Light? ya urumva umamagaye mama Light c'est bon sawa kandi ntibizopfa bivuyeho ku isi kuko ujya twarabyaranye umwana najyo hindurirwa amazina muga yaremeye kumwandikisha naho yaramwandikishije abafana baravuga ngo Sauda ngo kubera uri umumiziyomani wewe wari korata indero y'ikimiziyoma donc nguraja muri kamera ugasomana ntabwo wicuza kubona bijya byarabaye imbere ya kamera encore hari igihe nicuza nkababara impamvu naba naramenyanye nawe ni ibintu simple urumva twese ngaha nawe miri hari ibintu bikubako ukavuga ese ibi bintu kwereka ibyaje mu buzima bwanje iki iyo menya iza mu nyuma no kandi ntuzi ibyejo sawa cyo novuga gikuru nico ndakunda kumva imvugo z'abafana ngumva nakome ngo Kesi yasinzwe abana n'undi mugore mu nzu kandi Sauda yarabibona ko mwakorera nyene aho baba bijya mugore nyemba Linda ndakubwira uwo mugore ya Kesi atemera nije nagenda kumuvuga hari ubuzima tubayemo bwinshi bwinyegeje ngaha imbere ya kamera ubu twerekana imbere ya kamera inyuma ya kamera hari ubundi buzima ni nkuko nanje yanyihakanye sava yose bisanzwe mama wawe hari igihe wigaze kumubwira surprise ya anniversaire baradi wanyu me kuri titre mucamushirako ngo mariage ya Kesi Dani kaje gihe Kesi yagiye yambaye ikanzu ese mama wawe bijya bintu mwakora na Kesi yabishigikiye icyo navuga cyo mama nigera ajya mu bintu byanje na Kesi canke iki kandi n'abasaza banje barabigwanya barabyanga urumva abafana barashobora kunyandikira akamusozerekana na Kesi n'umwana mubi Kesi aje gukora ibi bisawa umwe nimumenye ibyo Kesi nawe yambwira inbox siko okay Kesi yari umuntu wa mbere maze kujya mu kundo sinigeze ndamwemerera ndamubwira Kesi wowe bakuvuga ko je nigera akora muri waka sinakurikirana ubuzima bwiwiwe sinabimeje nashika hajya nkakora nka dekoza ibiganiro nkataha urumva rero sinamenya Kesi ngo nuyu no ariko amaze gukundana nawe naracemenya Kesi wari ibyo bambwira rero ntangura kubyumva ariko bumvise ko dukundanye arambwira jewe narihanuye ego umwese afise kahise kiwiwe kandi niwohora umuntu kahise kiwiwe ho buraba ibyo azanye ya rero arambwira ego baramvuga ukuntu ariko ubu narahindutse naratekereje iby'abakobwa narabihebye lelelele abantu ibintu byinshi akanyizigiza yuko ambwira yuko yahindutse kandi nshobora kumubwira Kesi amayera yanjye Imana je naraguhebeye kuko Imana ndaguharira je Kesi hari amafaranga urumva ndamwicuza ya kandi n'amafaranga menshi yemera n'amafaranga abumva ari amahera arenga 2 million n'amafaranga menshi twavuze ngo dukore business muri babiri kuko mukundanye urumva iyo business dotera imbere umwana w'umuhungu ndamuhaye ndambona azanye muduga muduga yaciye agenda kugura umuduga mbwira nawe guto ko waguze umuduga acambwirani ngo no amafaranga yawe nzogo je naramusabye ndamubwira ati nguma nigire Tanzania ngende hari ibintu naguma ngende gukora muri Tanzania urumva yari muri konte yiwe urumva n'ayandi nyene basi ibyo byaraheze Sauda na Kesi ntibayaga no mwarablokanye nyene byaraheze ego narigeze kumubloka umunsi namublotse ya Kesi wa mbere umunsi namublotse ya Kesi umunsi namenye nari mfise inda y'amezi 3 we nari mvuye mu bisanga kanaka cyandungikirwa message y'umukobwa sinshaka kumuvuga izina umukinnyi wa filme yagiye kuryamana na Kesi ndabibona mu Kesi ari kandi ambwira Kesi byo tegeze aho nkwazinda uco utangura gukora ibintu umva byo bindi hora bakuvuga ko ni byukuri ni byukuri ya nca ndamublock
ndamubwira ati je turahejeje ico kandi ndanzoyirera nzovyara nzogirane ca ndamwihoza hama mu nyuma sinzi ikintu cyahabaye kugira ndamudeblokorore okay cha turaguma tuyaga undi munsi nigeze kumubloka inda yanje imaze nefumo akesi namufashe n'umukobwa numva bya bindi rero ndabyumva mu matwi hari abakobwa benshi cyatse kubavuga amazina cyatse kubatesesha agaciro baba journaliste baba bakinyi ba cinema bagenda hajyo karara kwa kesi na message nkazibwirwa ariko ndabimenye nkayifata simple none gamirisha umaze kuronka message yose ku office nda umuntu ntariko araguha n'igihumbi ntanagufasha encore bya kesi nimba ari umuntu w'umugabo yiyemera naze ambeshude avuge jewe Sauda naramurungikiye n'igihumbi ngo camata ajya ambeshude naramahera ni naramwandikira kesi numva inzara ndagusabye amafaranga igihumbi n'icyayi unashonje ntabwo amafaranga akambwira ngo nayo office simple nkihorera rero igihe namufashe n'umukobwa telefone yanjye iri kure hanyine ku kazi uwo munsi yamvuye kwa muganga okay afise inda y'amezi 8 habuza iminsi kugira ivuke nta kintu na kimwe cy'umwana urangurira nta n'ikintu na kimwe basi nta n'ikigoma ibaze umwana nje mwakira kuti ndamuhishura ndambwira ati je naro abafanzi bibanje harabona nahishuye ndabwira ati ndagura n'ibintu by'umwana bike ngure acarambwira ati sawa ndaguhereza amahera ngo murire muri sinyene nzo yambwira okay ndava ndata cyangenda ndambwira je ndagiye kwa sister mvuye kwa sister nchoma mvuye kwa sister wanje ngiye gufata bajaj ndaraba cyasanga na mahera afisa icyo obligatoire ko nsubira inyuma mama mahera de plasma ngiyeyo cyo ndamufata n'umukobwa bari kumwenyene mu gitanda bari mu cyumba oya kesi ari muri salon umukobwa ari mu cyumba ngiye telefone yanjye iri kuremira namurekodinza amajwi aranyirukana arambwira bana sindako wamva kunyaka imbere y'uwo mukobwa ngo ntanzi fisinda cyangwa ryo mu Kevin nyene fisinda aranyaka arambwira ati ngo ntanzi ngo uyonda ufise urumva arambwira ati ngo jye umukunzi wanje jewe urabona ko nta nimwe basi yo kungirira fisiganda kabisa icyo nakoze byarananiye kwihangana narakangutse ndabura icyo fata n'icyo ndeka narakangutse ndakumugwamo icyo yambwiye ati ngo ziba ngo kurugwa mu mucumbi wanje kandi bari ubwa mbere n'ubwa nyuma uzihonyera ngaho iwanje cyangwa ubwa mbere n'ubwa nyuma uza ngaho iwanje miri narabuze uwantora narabuze untabara narabuze agira nicyo nakoze naciye telefona ingufu zirancika ndarira ndatelefona mutonya w'iwanje ndamubwira bwari bwije mu ijoro ngo untore kwa kesi ndatelefona na X-Ray ndambwira X-Ray ngo untore X-Ray niwe yari hafi acarabanguka acaraza kuntora X-Ray wenyine ambonye kwanza arajugumira ninda iki naho she abantu barambwira ati Sauda wa sister ndagusabye tugende tumara amabakesi tugenda agura ibintu by'umwana biki n'ibindi ndanka kubera ikintu yashatse kumumara amazi nashatse akesa arondera irya zina ry'imyaka myinshi rero kujya kuntu bari kumbona ninda na kamera na kamera nkerekana ibyo yankore nkerekana ububwa bwe bwose ankorera nari kumumara amazi nkamononera izina ryiwe ca ndagirane ndihangana ndavuga ati mana wishurira hanyene kwisigwa uwo munsi naciye ngiruka turakaraba naciye nkaraba ndanabloka ndibagira no mu mutwe ndavuga uwo mwana azovuka to miri nawe n'ingora ngo nzira afise ndasanze ko nzovyara umwana akomeye ibyago nagiye ndabyara bishiko Sauda impamvu ari na murondeye kugira tunayaga hani n'ibisibi bya kesi ariko naryohewe n'ukuntu yabyaye atirondeye ni televiziyo arakorera yitwa Live 257 Media Live 257 Media rero babwira afana aho bagiye gukorera abakunzi ba STV ndabasabye mujye kugirane kusapotinga mushigikire mu bikorwa bishasha natanguje kuri Live 257 Media mujye mushigikire muzo wa mukozi okay support iwawe ndayikeneye cyane rwose kuza kunshigikira yeah so abakunzi ba Sauda ndazi muramukunda d'abord mugende mushigikire kuri televiziyo yo kuzaboneka ko yatangura vuba
yatanguye yatanguye bagiye ko barabona ikiganiro kimwe nico maze kurekurako ndizeye nuko naciye mfatwa ndagwara ariko ndizeye yuko mu minsi bazoza barabona ibiganiro bitandukanye hama wihangane kuvyakubayeko caje byaraheze kandi namaze kwiyakira je niyakira ibyo baje kubona bo baje kubibona ubu jewe byaraheze no mu kwiyakira kera kuko byo naciyemo mari ni danger yo umuntu twagenda nakugure n'ikintu nakiye kuyaho so abakunzi ba STV mwakoze dukurikirana na kumwe na Sauda Sheltron genda mushigikire kuri yo channel shige kuzaboneka Live 257 Media turabakunda cyane ciao ciao Every story matters.